Do I look good? Do I look good? Yeah, you look good. Hey yo, روز بخیر مردم. کدومی که یکم در کانال نام ما ریزا. ما فیلم ساز، برنامه ساز و ما زبان آموز. ما تقریبا 4 زبان میدونم و امروز ما میخوام که توصیه بدم درباره چخیل من همین زبان ها را آموختم و موضوع اساسی ما زبان انگلیسی ای و با فکر ما هم یک از سببای اساسی بود که تو این ویدیو را زیر کردی و خواستی که تماشا کنی. شاید که تو مکتب بچه سیمی 5-6 باشی یا اینکه شاید که تو یگان راننده باشی که وقتی زیادی دارید و وقتی راندن ماشین و میخوای که این وقت استفاده بوده زبان انگلیسی آموزی یا که شاید تو یگان استودنت هستی که میخوای که ماجستراتور دولت خارجی را تحصیل کنی و شاید که تو یگان شخصی هستی که میخوای که از جای کاری حاضرت بیزار شدگی و میخوای یگان جای کاری خوبتر گیری و شاید که زبان انگلیسی را یاردم تیا برای چیز و شاید که تو یگان شخصیت هستی که میخوای دولت‌های سیاره زمین رفته ببینی رفته آموزی مردم نو قطع شناسی و برای همین شاید تو زبان انگلیسی لازم باشد. برای همین ما اینو صحبت میکنیم توصیه میتیم تو دکی تو زبان انگلیسی را یاد گیری. خب بیاید سر میکنیم از ما چه زبان انگلیسی را یاد گرفتم. من هم تو صنف نهم ABCD FG میدونستم تمام. بعد از وای ما در حقیقت او شوق رغبت نداشتم با آموختن زبان انگلیسی و روسی. اما بسیار در خانه مرا میگفتن که زبان انگلیسی آموز، زبان روسی آموز، اما نمیگفتن که برای چی آموز. سبب مقصد اساسی ما برای چی بود؟ برای که انسان آدم‌ها با هر مقصد زبان آموزن. یکی برای گفتیم برای کاری خوب گرفتن، یکی برای تحصیل، یکی برای سیاحت کردن و یک چند رو. البته که در مکتب میانه ما تحصیل میکردیم زبان انگلیسی را، اما ما چقدرتر همون چه نمیخوندم برای خودم و وقتی که صنف 9 شدم و بعد در فکری آموزش زبان انگلیسی زدم برای که من میخواستم دولت خارجی رفته تحصیل کنم. خب بعد ما چیکار کردم؟ رفتم یک چند کورس ها گرفتم، یک چند کورس های زبان انگلیسی گرفتم و بعد از وی امریکن کورنر دوشنبه یکی از مرکزهای آمریکایی است در دوشنبه همونجا میرفتم برای که اونجا رایگان بود و همچون میرفتید در اونجا کلاب یعنی صحبت میکردید قطعی مردم با زبان انگلیسی. خب بعد از وی ما اینترنت داشتم و اینترنت شبانه بود، شبانه از شرکت مگافون بود و شب که میشید اینترنت سرعتش بلند میشید و بعد ما از یوتیوب همون ویدیوها را با زبان انگلیسی سکچات میکردم یا که بار کشی میکردم و بعد روز باشد بعد از درس وایره تماشا میکردم و بعد از ماه سپتامبر 2018 شد و بعد یک چند دوستای افریقایی خودی شناسیدم و بعد از با زبان انگلیسی گپ زدن اولین مرتبه قطعی ما صحبت کردم و همین خیلی دیگه ما انگلیسی یاد گرفتم. این بود تاریخی آموزش زبان انگلیسی ما و از ما شما را توصیه میتونم که شما چه انگلیسی میتونید آموخته. خوب یک از توصیه های ما همیه که شما اول باید برای زبان انگلیسی را آموختن انا همو نستروی که تلفنتونه با زبان روسی که اگر راضی باشد با زبان انگلیسی زبانش عوض کنید، یک از راه ها. و بعد در کامپیوترتون هم باشد همین خیلی خب یا اینکه تلویزیونتون هم باشد همین خیلی کدام الکترونیک هایی که شما استفاده میبرید و در وای زبان روسی باشد شما باید حتما عوض کنید. چون که من وقتا ادنا کلاس که استفاده میبردم و بعد زبانش با زبان تاجیکی کردم با اکم دید و گفت که واسه مردم با زبان های چینی و زبان های دیگر گذشتگیان توزی هم در زبان تاجیکی موندی و برای بعد از وای ما دیگه همون ادنا کلاس سال 2014 بود عوض کردم با زبان انگلیسی و ما هم شما را توصیه میتونم که شما را عوض کنید برای که شما همو صفحه را برای مثال اینستاگرام با زبان روسی باشد زبان همو اینستاگرام عوض کنید با زبان انگلیسی یا اینکه فیسبوک باشد همه چیزی که شما استفاده می‌کنید همه نمود الکترونیکی که شما استفاده می‌برید زبانشون با زبان انگلیسی عوض کنید. خب دوم توصیه شما اگر کینو تماشا کنید اگر که یگان فیلم تماشا کنید با زبان تاجیکی باشد ما شما را توصیه میتونم که تماشا نکنید برای که شما وزیر پروسس دیم خلاص شما وزیر زبان انگلیسی آموخته است و برای ما شما را توصیه میتونم که کینو ها را فیلم ها را همون ویدیو ها را با زبان انگلیسی آموزید
дар Instagram агар ки шумо бинед ки блогерои машҳуре ки дар Instagram ҳастанд ё ки дар YouTube ҳастанд, шумо метавонед ана ҳаваёра пайравӣ кунед ё ин ки подписатсия кунед, чунки ваё ба ҳамун забони англисӣ суҳбат мекунанд ва ҳар як ки мед рӯи сториси ваёра тамошо мекунӣ ва забони англисиро меомӯзӣ аз ваё. Хоб, як роҳи дигар ин ки мусиқиро ба забони англисӣ гӯш кунед. Ба забони тоҷикӣ тамоман мусиқӣ гӯш накунед. Хоб, чӣ лозим? Барое ки чандин солҳо шумо ба ҳамун забон суҳбат мекунед ба забони тоҷикӣ. Албатта ин забони модари мо ай. Лекин шумо ҳозир забони англисиро омӯхтаед дар ҳамин процесс. Барои аввал шумо бояд ана мусиқиро ба забони англисӣ гӯш кунед. Хоб, ва бо чӣ тавсияи дигар? Тавсияи дигар ин ки вақте ки шумо англисиро омӯхтед, киноҳое ки дар Netflix ҳастанд, дар ҳақиқат ҳаловат мебаред аз тамошои кино ба забони англисӣ. Барое ки бисёре аз киноҳое ки ба забони форсаж ё ин ки Человек-паук ё ин киноҳое ҳастанд ки машҳуранд ва ба забони англисӣ сохта шудагианд, ана ҳамун суҳбатшон, тарзи суҳбатшон. Лекин бисёре аз тоҷикон ки тамошо мекунанд киноҳоро ба забони русӣ, чунки забони русӣ ҳамчун забони дем аст дар кишвари мо ва перевод мешавад вай, яъне тарҷума мешавад ан ҳамун киноҳои амрикоӣ ба забони русӣ ва баъд қадар гирем албатта ки мефаҳмӣ, ба забони русӣ ту мефаҳмӣ ваё, лекин қадар ҳаловатбахш нест, чӣ хеле ки ба забони англисӣ агар бифаҳмӣ. Ва ҳама киноҳое ки ҳозир ҳастанд дар Netflix ман тамошо мекунам ва дар ҳақиқат ки ҳаловат мебарам аз тамошои ваё, чунки ман англисиро мефаҳмам. Ва агар гирем 6 сол пеш ман намедонистам англисиро ва наметонистам фаҳмида ки чӣ гап хабар рафтаеса дауҷа ва ба забони русӣ албатта тамошо мекардам ва чӣ хеле ки бо гуфтам ки ҳаяҷоновар нест. Ва як аз дигар тавсияҳои мо барои шумо ҳамия ки шумо метавонед ки чӣ кор карда метавонам? What's up, people? My name is Rio. Hey, buddy, I'm just talking. Please let me just introduce this topic to the people. This dude's videos sucks. No, He cannot even make a video. you're just wrong, buddy. You're just wrong. You know what I'm saying? You're just wrong. Dude, I told you before. Your videos are sucks. Nobody watches them. Nobody cares what you're talking about. خب давом метем. Видеои маро гирифт, ҷазир кард. Like, nobody cares you were teaching them in English. I told you about it. It's just wasting of time. Гӯшчапар. ва яке аз дигар тавсияҳои ман ҳамияе ки шумо равед дар ҷойҳое ки ё ин ки дӯстои қатъишинос явед ки забони англисиро суҳбат мекунанд. Барои мисол, агар шумо дар Русия бошед ва кор кардаиста бошед, барои ки бисёре аз дӯстои ман ҳамихеланд ва шояд ки ягон ана ҳамун ҷода ягон дигар одамо аз дигар давлат омадагианд ва шояд ки ваё забони англисиро бидонанд. Ана ҷурагӣ қатъи ҳавоё кунед, барое ки қатъи ваё дӯстӣ мекунед ва забони ваёро меомӯзед, чӣ хел зиндагӣ кардани ваёро меомӯзед ва шумо дар зиндагии шумо навигарӣ калона. Бисёртар китобҳои англисӣ хонед, китобҳоро ба забони англисӣ хонед ва бозги бисёртар нависед ва баъд ҳар рӯз 5 луғат 6 луғат аз ёд кунед. Хеле ин чизҳо ҳастанд ки дар мактабам мегуфтанд ва баъд аз вай шумо метавонед ки забони англиситона ба дараҷаи хуб омӯзед. Дар ҳақиқат ки ман намехоҳам омӯхтам. Ман шаб видеоҳоро аз YouTube скачат мекардам ва рӯз тамошо мекардам ва кам хоб мекардам лекин дар ҳамон вақт ҳозир бисёр баъд хоб кардисам. Не дар ҳақиқат ки. Хоб, яке аз дигар тавсияҳои ман ина ки вақте ки меомӯзед, ҳар як одам бояд равияи ана ҳамун омӯзиши хича дошта бошад ва манам дорам равияи омӯзиши хидмат. Барои мисол, ман ҳозир забони испанӣ омӯхтаистам ва фломастер хати менависам. Аввал ручка хати менависам, баъд аз вай ба болош фломастери ранга хати хат мекашам ки и мада ёрӣ метиҳад то ки фаҳмам мисол ана ҳамунҷа чӣ навистагиам гуфта. Агар ки ба забони испанӣ бошад, ман рангша иваз мекунам ба сабз ва агар ки ба забони тоҷикӣ бошад ана ҳамун луғата
баъд ба дигар ранг бо ҳамура мушоҳида мекунем, хонданаш осонтар мегардад шумода ва баъд дар сартон тезтар меистад ё ки мемонад. албатта ки бисёри падару модар муаллимон таъқид мекунанд ки шумо бояд киноҳоро камтар тамошо кунед. Лекин вай рост мегӯянд кино кам тамошо кун. Лекин агар ки вақте хоҳӣ ки забономӯзӣ бисёр тамошо кун. Барои ки ман дар як рӯз тақрибан 3 соат ҳар рӯз видео тамошо мекардам ба забони англисӣ. Ҳар рӯз. Барои ки шунавоит анаму забона листенингет хуб мешавад. Баъд аз видео бисёр чиза меомӯзӣ. Барои ҳамун рӯзи чӣ хел мегзарад ин чиз муҳимае. Ва ҳар рӯз ман шуморо тавсия метавонам ки аз ине ки киноҳои тоҷикӣ тамошо мекунед, киноҳои англисӣ тамошо кунед. Барои ки шумо иса барои дониш истифода будесед. Барои ки ман агар яхе вақто агар ҳамун чиза барои education тамошо накунам, хитма бад ҳис мекунам. Барои ки ман мегӯям ки вақта бефоида гузарондесам. Лекин агар ки барои забономӯзӣ бошад, вақта бефоида нагузарондеси, та кино тамошо кардеси, плюс забон омӯхтеси. Радной. Ва боз ман шуморо суҳбат мекунам дар бораи забони англисӣ худаш. Шахале ки медонем забони англисӣ дар якчанд давлатҳои сайёраи замин ҳамчун забони давлатия, дар Британия кабир, дар Амрико, дар Канада, дар Австралия, дар Зеландияи нав ва дар тамоми давлатҳои Аврупо ҳамчун забони дуюм истифода бурда мешавад. Ва ҳар рӯз информатсие ки дар сайёраи замин чоп мешавад, дар хабарҳо, дар BBC, дар бораи варзиш, дар ҳама чиз агар ки чоп шавад 80% анамун маълумот ба забони англисӣ чоп мешавад ва 20% дигаш ба дигар забонҳо, ба забонҳои чиниву испаниву дигар. Барои ҳамун забони англисиро забони байналмилалӣ мегӯянд. Барои ки ҳама мардум ки ҷое ки равӣ суҳбат мекунанд, қатъи мефаҳманд ва агар ки ту бидонӣ зиндагӣ иваз мешавад. Барои ҳамун омӯхтани забони англисӣ дар ҳақиқат ки новобаста аз ки ту синну сол рафтагӣ ё ки новобаста аз ин ки ту синфи 5-6 ё ки новобаста аз ин ки ту мутахассиси ё ки дигар. Вақте агар ки омӯзи забони англисиро, ҳамун корта, ҳамун вазъията дар ҳамун мактабе ки ту мехонӣ, тура як дараҷаи дигар нишон медиҳад ки итенҷай. Ва баъд боз ту савол дода метавонӣ ошноҷон ки Радноиҷон ха ки чӯра гуфти телефона иваз кардам настройкаша. Инстаграма иваз кардам настройкаша ба забони англисӣ. Видео ҳар рӯз тамошо кардесам брат. Хоб, ҳар рӯз китобои англисӣ хондесам. Гирифтесам ҳар рӯз луғатҳоро навистесам брат. Некем чӣ хема гап занам? Нест ягон одаме суҳбат кунем охи братҷон. Нест ягон кас. Намеёбам ягон касе ки қатъи суҳбат кунам. Рост мегӯй ту. Барои вай мо дорем Russian Chat-Ruletka, Ome TV, Omegle, Azar. Ин барномаҳое ҳастанд ки ту медрои уҷада мардум қатъи ту ройгон суҳбат мекунанд. Анами сайтҳои шиносоӣ ё ин ки сомонаҳое ки мардум медоянд ва шинос мешаванд ҳамдигар қатъи. Ва ту метавонӣ қатъи ройгон суҳбат кунӣ. Фаҳмидед? Ройгон суҳбат кунӣ. Барои мисол ҳозир ман метавонам дромадат суҳбат кунам қатъишон, қатъи яхело. Ҳозир ман метавонам ин кора кунам. Барои вай ҳозир инама ҳозир истед ман медорам суҳбат мекунам қатъи ягон кас дар ҳанами Ome TV ва ман шуморо нишон медиҳам ки осонае чӣ суҳбат кардан. Ягон кори қиёнӣ надорад. Одаме ёбе ки суҳбат кунӣ. Медоем дар браузер, баъд аз вай менависем Ome TV, баъд аз вай мебура якум линка зер мекунем ва баъд аз вай интихоб мекунем countries all, қайна ман интихоб мекунам ҳамиҷара. Hey! Siema Ronaldo. Siema, jak się masz? Dobrze. Hey yo! Good afternoon. Hey buddy, you speak English? Yes, I am. Yeah, how are you doing? Hey, dude. Hey, what's up, man? Hey, what's up buddy? Hey, what's up dude? What's your name? I think some words. Tagalog, yeah, man. So, what's your name? Don't skip. English to say good morning. Okay, good morning, my friend. So, hey, how is life there? Where you from? You from Philippines, right? Wait. Stay quiet, guys. Stay quiet. Oh, yeah. All right. Tubumo. Go.
What's In that? English, In English, what is it? it's good morning. Okay, But okay. in Tagalog, Okay, again, can you please repeat? I wanna say this again. galing mo. Galigmo. What does it mean? Galigmo. Hey, dude. It means it's nice. Nice. Galigmo. What's up, buddy? Yeah. Yeah, come on. Yeah. What? Afterwards. So, what's your friend's name? Huh? What? What is your friend's name? My first name is Abu. Okay, Abu. Nice to meet you, Abu. My name is Rizo. Oh, nice name. Yeah, thank you, buddy. My last name is Sayab. Sayab. That's cool. Sayab. Abu Sayab. Oh, Sayab. Yes, dude. Abu Sayab. What's up? Come on. Yeah. So, So where? okay, you ask. Where you from? I'm from Tajikistan. Where? Tajikistan. Do you know where is Tajikistan? Tajikistan. Have you ever heard about this country? Yes, I don't hear anything about that place. Okay, but you know China? Yes, China. Yes, China. but we are neighbors. We are neighbors with China. We are in Central Asia. You know, like we are neighbors with China, Uzbekistan, Kazakhstan. Have you ever heard about those countries? Oh yes, yes. I'm not very sure, but do you hear about Philippines? Do you know Philippines? Yeah, I know Philippines, buddy. Why not? The most connected country. I mean, people are always online. They are always on Facebook, right? In Philippines. Yes, I know about this. Is a fact, buddy. I love that country. I hope someday I will go and visit this country. I want to introduce my friends. Yo. Okay, what's your name? Hey, my friend. Hey, man, little bro. What's your name, buddy? What's your name, bro? We just come and go, bro. My name is Egay. A guy. Okay, nice to meet you, a guy. My last name is Two Joints. Okay, Tujoy. A guy, Tujoy. Yo, buddy, come on. Hey, wait. Oh, there's more. So, Hey, right. okay, hey, my friend. What's his name? Hey, what's your name, man? Hey, what's your name, man? What's your name? John Rich. Oh, John Rich. John Rich. Yes, come on. Yes, John Rich. Hey, man, this is another man. This is another So, man. they're all your friends, right? Hey, my friend. How you doing? Yeah. So, these groups are all of, they are all your friends, right? You are all friends, right? Yes, we're in one office. Okay, that's cool. That's cool. Hey. Don't try. Ина аз ҳама роҳи осон ки метавонед шумо суҳбат кунед ба одамое ки англисӣ суҳбат мекунанд бе ягон проблема. Шумо лозим нест равед ягон каса пардохт кунед, лозим нест пеш ягон кас равед. Ҳозир замонаи интернет буромадааст. чӣ чизе ки мехоҳӣ ба тариқи онлайн ройгон ёд гирӣ. марҳамат, кадом забоне хоҳӣ? мардум деҷа медонанд забони испанӣ меомӯзанд, забони полскӣ меомӯзанд, забони немисӣ меомӯзанд, забони русҳо бисёр ва кадом забоне ки хоҳӣ ту метавонӣ ки омӯзӣ. ё дӯстои азиз, видеоам ба охир расидааст ва сабабе ки ман ана ҳамин маълумотҳоро шумода гуфтам ҳамин буд ки марам 5 сол пеш мехостум забони англисӣ омӯзам. мутаассифона ягон касе набуд ки ба забони тоҷикӣ ана ҳамин хел чизора дар YouTube ё ки дар мактаб ё ки дар ягон ҷо мана гап занад ки ҳей танам хел чизора бояд истифода барӣ то ки забони англисиро омӯзӣ. ва барои ҳамон ман видеоро кардам ки шояд ки ягон каси шуморо аз 50 кас як кас агар ки ҳамин маълумот лозим бошад ё ки маълумот фоида кард ё ки хирсанд шид аз ёфтани анамин гуна
видеое ки ман кардам, манам дар ҳақиқат шод мешавам, барое ки ман дар ҳақиқат ҳаловат бурдум аз ҳамин видеоро эҷод кардан барои шуморо. Ва якҷон ташаккур барои видеоро тамошо кардан, барои вақттон ва шуморо ман муваффақият мехоҳам дар оянда барои омӯзиши забони англиситон. ва то видеои дигар ҳамада хайр.